Kipulit jongka East Giant Hills District hak shitarik kelalingkon. Kilayo kemno ya uwe suba dan keti halor ka jingsha pyniap ka longkmie kabaja na Wapung Shnong kali litaring klem kabaja nadu ka arpusan tarik no pra hajar arpulai. Uni ubasya kem halor kani ka jingja syak pyniap kani ka longkmie udai umon kiru shermang arp kandai snem ubana ka Shnong pamra paitlu East Giant Hills District. Kumban syupen ken mau ya kani ka longkmie kabaja lalap ya ka pyniap jongka ha ka step life huai tarik no pra hajar arpulai na ka Shnong mokhap East Giant Hills District. Halor kani ka jingyo kem ya uni umon kiru ka jingtok kit ki pulit kalaya chakman.